baby akọ yen sako ba man kobo baby so me say champo e maiwa no maami bi no e bro no so friend maami akosia da asu achimoda o tan ikose ma na de achi a ne yakobo ni nana ba ko friend akua tente kobo pon se baby akọ ekotutu mo do a anaju beta azi wo mie pono na so be koso so me no ya adwene my lady enti case be na ho adawro my lady me da ase ye na ajabrochefo nyina ase ni Ghana mo nyina ase se wie yi mude mo somfo ene mo tiefo ade ababetoa aha ye Sompa Nkomo na wo haw na se wo de ba entiam ko ba bia se ye ni aka se executive producer abj ni abrampa omu na obetimi afro mu na maladi wadawruma ene case na ode na yenwa be ma betra kwanyom de ne kese case number 1 etushia coffee onfre putuja se ye be di kan tete ma no ansa aye you ye se chief executive producer ka to de to menim no eti facha me na ne case di kan no eye ye tete ma ya kasa kire emema ya ne yenua be ma ye ba ya de nyina apew. That's right. I said no so would say the question. So when judge you mum krokotika se yonti edu sa atam se ya TikTok for no beti ya mai TikTok na kemnim ka sheda pa maladi yanko ya nim wadawroma ya beko ya nim na Facebook fo so ya acknowledge wonum sanse dwuma ya ne wonum ana ye ti wo mobasa na ya mumudin so na I said ye ni wo mu eni ni yi no enti dodo no aba wo nua na mo maka nso ejidi se ombebe chiri na wo mo ne nyina be ka ho na yai adwuma no amana yefe papa amana yefe enti moma yemie ye Bible wa de Bible ba bia bi Proverbs 9:10 na ye ne ye ba no nkotoa no ankomobo no so na ansa na no apia Desmond akosia bakwadwo uje mu ache hu ache September 22 ono so wa ha Esther Ansa Janice Adepena Joycina Bismarckefusu Nana ama Kobie Kuyokun enso wa ha Amonu Jemfu a wa ha Edamasepa Obapa Christy Elinda Brenya enso wa ha Obapa Abigail nyame basi owusu boaten Esther Ansa Gifty Anan nana anso ejinamu dedenden a chese modoso edamase semajebre Proverbs 9:10 yehwa sembi ho wose ampara nyansam fiti ase ni awrade shuru na okronkron ni no ho nimdie ni nhunum piao emsen ramu amutie ye be yasemu yi ase ye sere nso ye asemu hia ede na betumi asise abamu wa wanya mfinhia aduonu nsia wone ma aduokono nanti ada chese won shada kora nsi bipe o ha na ma no ba dimi no no so atiesi wo mso sabre yanka ne ho den a obetimi dia ye bibi e dia boa hwede oboro nsama to agu no so ne ye busa ne se eye nteteye obi wo wa nyame ye na dom otimi efia wotim morning devotion wom anopa no nyina betena say morning devotion maame ne papa no eno kra wo ya kra bone no sensi akiri obi nso wa nya ne sa ono akone na mu a na awurade adom na frɛ no no waba ne nyina mu no eye entity no efie society school mu ena sa wo ha nyina ba to me ete say mama ohoye ami adom ohoye the radiance se ne nso age ye pene se wo trande ewu wahu papa bahu ni nyina ayo ni ene ye busa ne se tibia ya wakomu a se be wo fom ma udi ma bebrebe a wo se ompa fe wo dwane no ye beka se entete wa wo fo na ama wo ntete papa school mu na mfo ede na ye de be hye de ye van hye de sana bedwafo no abam ede wo mso afutu aba ede me dasi so ma kunya se me sanka sabi entity in free okay na mfofo okay na se fie de nkaye ma wo akwanya bia se fata se de nipa na wa na mfofo
Bachan. School na just school mu. We school na chi no. Ti e fi asem. Town best at music adwuma no. Na san mo nya asa. Adwuma suanum na ahyawo abrabo yi bae. Asase. Na enra no na o ma ye duru ba bibi. Na me busa se ye pesi esua de sebe ma japade no. Sen na ebi motete na wo ka se ebi twenam. Ene ade ho na mi se ye duru atwenam no a ye de pon ye. Eno no ene se atwenam no ne de o ye. Oh, onze remanofuma. Ya no afra ho ntoma wi abonti. Zenye ba bia na ifra ntoma bi wo ha ya won se fra odi fra. Ai, bacho. Mana se no. Sebi ebi efamo, ebi yetra. Ebi so namo so. Ye japade no. Ready sebi we apeni mu uti o ye style edenensa se dia wo kan se champo o ye kire wo oboa so eso no bi enamo so pa eno ne frɛ ni kutu no ha kutu no eno na ntwenam because enam no di kan aboa wo soro dada ba de fam ho tla street ni eno na mo ba no ha mo twa sorry embe fra ho tomade ensa no na etia so kesi ba de nam wo so no na ehim kitiki eba no him kitiki ha de nam wo so no ba de nam ni so de na eba no him kitwa ende na pie it is obema no inside one say e pia we na was e flat na no e was so kesi no echi obema no so na obema no so no intini bi wo so intini bi line so gynecologist you ana we dey adea yo e ho dada wunim pokwabena obi akra na ekire anaye ubeto aso ama no en wo kan wo so je ho se wo dada yi ase wa hunu ba bi o dey fa this a china ebi wa kokko aku mienu miensa etrim ko ba no se oba na sinso ne emo a e ma no dry oba na ma ne dry eno na etrim e ma no friend etrim Tiachina a dryer was over man which I was so you film now was starting from this I'll be proban. Okay. And I dear as you could to know and we're in Chinam. General Mufa or one who's so Nasim so does of her. Naturally, we were Hannah since. Hey, no, we saw her and said, be so dear kit to every knows. Nina was experience, you know. She said, the end also. Oberman, only the 5 minutes, you got 10 minutes time now. I was always, we now started for floor. Yes, I'll be proban. But then I seem so doors morning there. Okran, Oko, Toby, Oka, ubit my him. Said I said, I say, a switch on by name. It's sooner, it won't be bringing in. We find you an associate by name. To you not, or baby, or bought a Damaya Chibiano. Moment I'll be, you know, who said, I was over panasy. By the honor chair, and the old man was someone who said, BBC in a war on the panasy. No paper. No paper. Okay. To the panel starts here, and no crown, over all started from a betchy. As a and got to say the first neocon. There's what I started to say, I feel as I need and churches are now, Mangoshim. What's your baby, ama? What Johnny Pay? What I say, with ye, me and comes in Pensubia. The uko hu ye wani anye ho a e ma ka e bo wanu mu pe ana wo de se de tie bi wa bi esu de obedi oh me nyanhia bi sa de je ubi esu bi awudi because and I want to say me obere me fa bia me hwe oba kron serebe ya mistakenly na so nyema ha me antu mfo ba fun ba chede what the pictures ni bi bai am fun wa IBJ what so the pictures ya ba o e ma ni bia na wa e ma ni bi no mu e ha ombe ha ombe ha se wan die infant cancer na se wo mpe oba afun oba bi afa ni bia ye oba ate kokofa nyin se ba enkoi wanim guase na wafo oba ne hwe open se bia wato penti wode ni sika ehwe me fun ikure kuta nko ba na to ma se kan se we be ma na blaba mo ya fa be ma fam se no kure wo hwa na do tadu ya fam wo fu ye kroba na to ma adenti oh ana sa oba na me kan
ma na no mananti nyina no so de kana to pa so na kana to pa best de tofu ma on saga na to pa best pa on say your best and your best go wa esini emienu sa extra best saying or to saying say we ni BBM o ye neat and as I was I cute inti woni ne bibia o feel good oh you cute yeah na say so dey say yes o da bin tesa o ba so be yemi ana yes I was no someone titiro o say tia kakra o mutimi da o say de o pe bia na chese man tiantian no omu ye good nti sa ba kro ye a o ye good no tofo so che o no tofo no ye kan nyina bomu tofu ase de sua de apew sa tibie ya wakowura mu a watumi abetena national television so se last kum ewom so wo ahode edidi mama no so pewu di wo mu but wa utumi hu se umpe nti ye mfiri wo so no enei yesi tunua no before kaside na be ka kire wo mu ya de pa because wo no bi na ka kire se me e ma peye first time no uso wadanfo na se e ma peye ntitira bi ene wakokamu akoye wo sei odi afutu na adwe ma ba ka se ni pa kronso nkotra bi because wo nya mfaso anya fun idie amenya me de menya mfaso bet efo bi na nya mfaso na menya na se ekume yeah because me ikwara so sintre ikwara so SD hospital Simtreso and Children's Hospital. The donate blood or it is the donate blood or now Cobana Save Wina. To tell you, I'm my who ya crack. Eh, a dear, I'm why we are. So now, me girls do Yabaman, women Tabaman, Jenny dear. And no, and you call them Sabi Untima and Quadia. What about Chen and Quadron Nebeda? I also show ban, said I did Chiambano, woman is. Then two my meaning, dear, we my meaning self per massemsa. You're fetch a mammy, a baby. Oh, Cafra, Bapanet, yes. Oh, I'm Wiache. 2017. Cafra, I. 80 years on, Papa, 2 papa, and so what to pass. And then me said, now only animal ma. Moniam penny for. Oh, sisters, I wouldn't so per massem. And a man on a pill. Because I'm ready for and go for some penny number. Am I way a good way? Ye page I say pay a blank number. Hey, Ghana for my way be any I say you. You're from Hooker. Your friend saying Hooker. Hey, am I Hooker. Am I where do any panty? Castle. Why? Your friend saying Hooker. My lady Wadoroma, I bloody Hooker ya we o momo de non to us obey ye ayo who do you drew what you drew what some so say no mra some say boy na adwuma da France mo na kai okọ France okoye ponu a ne ye na se fia na ye woni die so okọ e penfo na ofia no dodo no ano mi hunu de meka omna samwasa blantie ko France a ne ye mu a okọ eponu wa bia ne na so te wa wo ka se sofu mu ya me support ne pa me fie kwa metom de na ko France am na ko ba sha wo me na me ka kire wo e be bo na assembly of ne panente na se wonti bi nye ya wo ya bodam o se wo ye eti Ghana mo wa ko France me se me fie kwa metom ade wa ko France ko bodwa ma wo de twa so enti e say no apew wo ha nyina ne say yen deliver ana mu fa so a wunya ne nti wo pe I said no obi fresh na no sa ti bia nim bi but di for no an tena se hu se enye enu tu ne ho fu no gyae eti ebi mu se we enye spiritual issue here counseling mo my lady eti ye behwe am na have say talk show fu ni bia ba Mr. Champion ye tete ma wo mema nyansa fiti afia ni yehu asuro eni o so mama asemu ese ye dibi ye asedi enso area ho pa na ekwa bi so no me de eni wu so e ma sabi senko obi nimu a ebusua yanka ofiri mu enti na da nye ne wo fa ne tie abrampa
Near me can say, and Emma will say, Moyana and tie and sequa. One says, soft mammy, now will come be say, and crow four as a more penny number. I'm girls. I didn't try. What if you can say so I can say, or boots abrano, when ya dear biada. And to sound hook up near the banny say, who come no 1 year years in over transceno, it is say, a bro. And to say, send ye penos heno. And to woman yan a number, no one in the bed de biano, when you are catch me too. Who free as a corner ya would have done soft mammy and some kuwachi, a chunk of foul and yes, sir. Near the auto end when young to chasso. Near Kenya, Sunny my way send when you send on was a can, not some on. And I'm 4 foot 2 to me the bar. And when I make and say so per se or 5 young qua. Some said you're steady no. No who fear ya will free muso on tetia. And son out the one about national and man tell my band woman near daje for sigh and yamano. And they drew maybe so swa. Emi yaso send ma me won kan ma metia senka we nyina me nyine se enka beba so be se awufo e control no anya denden dia na akoda no aginsam papa die sebi okopeska ama kwade atodwane adi won tifie ene ohuwe no nyina ene obi nso meka nche mpokra se bia sei papa no so won so nya ne mfom so na so to na mire bia ya na lack of control no to me the san ma we se nyina ba na society na ya yetimu no society pressure kasie entuma kasie ntadia kasie chilling sana moka no wuji wani no ne wowe na makasie no entu hu ni sana na ese oso do hu obi tu se na ge betra yo kan ya hu ya pe oso maso me ko join ni bi sana ma we se mu nyantu hu a na etwe ko na wa we ye ne do ko tue ba bi na akoda ya wafa ema nante won kan won hu kan ya brosa nante ya to panante krache enso do ho merade papa obi o wo sa tibia ni mu bia no awayesa so do ho merade papa because dachi no one way ya ebenya effect also because atopano even your spinal cord no ye so mu de bias on ye cancer makase ye course ko ye biology ye chain ma bebre na me ye mensa say na wonyi ni kan nyina ye hia wo school biology ye drew some pempe no esa de kira no ye katakata ni ma so kakra ye pe so de na wo mu keka ni ma ade bi sa de ne ye kan say tibia bia ya wo mu wo fie sesika wo mu sesika ni wo bia no abrabo no se school no ye de wo ko no wo da chi hye wo awu nsem wonyakopon destiny no ya wo de wura mu no wo ye mistake a ebebo mate ebi ni se na wo tie ya sebesebi o ka wo hwie adwuma na wapon ho na nka wo ye adwuma na wabọ so apon ni wo apaso apon ho why master oh fine ene eju won kola won kola chiro majuma bia wana pam wade oh fine ye party ya kan say be pe obi no yi ya de ye free no asofo no mo de am say bibia be bo be kam Pauline etete ma yansa mfiti ase abrabo Kristo nim na ehu papa abrabo Kristo nim na nka we kedi eni saa netie em say udi kan bisa asem bi say eyentete ya na ase enyentete yewo bebre wo ho aya na ye wo montete me nka me nua ba ma edi akire yansa na me dia ba be wuram se wo ba atan a wo ne wo mama mu a eda na se be mpredu ya sa wutimi nu kunu hia wa bra nkwala ne hu so mama saa ne ma ne so timi edi nkwala ne nya wa bra kwala ne bedru 14 15 no so start se o practice saa ne ma no eti about time for ye ma ye ni nko saa ne ma ne hu yiye pa ye won kwala ne bi wo ho am ye nkwala bone obi okra wada no watu ne ntuma mutokuru aya wo hwe bibi nso ebi ana na woni wukunu da no eno no wo ye den wo hwe enti ye ai ho no ye hwe ho ye ne won kwala bebre nso wo fi a so mama about time for ni bi nom e ya bahye bone wo sa be ma a wo be nsemfie nsia no ni abaya be mfie nan no started in nse hye ne ho wo be say we ma me be hu na be ka no we ma me so hu ko Canada ne to ka ade no so okoso bai no about time gira ne baketo ai den echi e bi ana abofra no ka woni mu ne wo ye hu bibia o ba wo na ese wo ye den wo tia na na se wo ma wani ye den ekọ ne ho ti sa ne ma no about time for ye ma ye ni ye den enko ho because ye ne nam no
ye keka ne saa so maame ahohom ne nam wo e bia na wusa wo be ye bibi kakra bi wo maame be gina ho wa no video bi a che be 3 years is a polena abeka akora bi ano ne obi te na kola be marketwa maame ne kwaduma no de akora ne be ma na hye nanum wo fia na se nyame so de se de obo ade ne se de tie na ade ne so na peja so ahu eti saa ade no akora ne be nyini no na dan ne adwaman honhom na abetena ne mu emprepe ne mema ne bitimi keka saa ne ma no obi wo se ai na misua no maame ne dai enam so ma adwaman honhom ayede abetena me mu tin ne mesre ema ne se ye ma ye ninko saa enema ne ho eyie pa na dodo na ye na afofo sade apewuka ye no se we school 15 years na wadanfo kan se try bi na hwe na eye kama mekai so maame asem we di ye me amasem mi ankasa masem meka na me nyini die but me nyini pa ansa na me fa be ma na madamfo bi era ka jem so oh Paulina anya ya we di anya ya we di anya die bia na me ko try use of maame mia mi hu misa me ko no matade a me de hye no na me de ko yo enso mi wie na me ko du fi me ko no ti se de no na me ka hyehye wasem no me ko du fi me nanti asesa fe de me ko du fi a me hwe asa me pant me de me na me enu awura one side na de bai na me de bai so aho de adam for de me akwa ko wi ana me se me ko du fi na we na sisi e dey we de se enya han enti ebreki me kura ti saa ne ma na me mpese me kom bi because saa yawo na me ye dai me se hwe ba bi adamfo bi de obi akowi me de nyame ye madoma me firi mu ntem ansa na kire me san akowura mu ba ye nua ba me hwe de adamfo de na akowura so aho adamfo ne kura de e bi afutu na wono wo tu wo no wan koye bi o ba hwe 15 years or 16 years ajibalando and what anya say 26 11 years what me be afa ma na nte abe hu sa abri ye abe wato pan de wabu bio nyame ne da so maame said na wo ka sabe wo fa omo na kai abaifo wo sabe ensuo wo enua wo ensamanfo ye de akonfo wo na mmom nyame wo ene pa bebere de ma ye nua ba me because we what wo betimi abe ye D4 kese nanka enti we aduru akiri so nu akiri bia 26 de nyame ye adom enu a emso obi frey se wa so tena ase na hye wo ho so ye wo bi wo ha na bia na nya honhom bia honhom kora control ho se obedi honhom ni sunkunim because ade ya na wonya dai wo mpenti nyame ana aye wadom na wo so wonya dai wo mpenti nyame sra ba tan bi no se wadawro mamma anya amani nya dai enkom ma ho na emo ye nua ba ma apawuri amini se nyame obeje no so maame me da ase piwak pipi garlic misha jabroso pibinom tishiwa kasiano so titiriti office honom eye toa ehwe pai ni tini ekoko o maimu ba bi etwandro bia frɛ wonom 0248 928 Prophetess wabi dodo nyameche oye D4 ba me pamucho bebre small girl danger waben o se o da so da ebone enya sem ketwa awomu hawo bomoden abrochire nkrakase no yade da wo so ya bodua me pacho ni tendua o se wo a pese wo boa no the TV program e na frɛ no na onyame mfa ne so moa 0503 589 7699 0535 897699 0535 D4 ba kangen esu papa epamu jema abusuya munusio potassium nunsupa na moni pedua hihye wo pedua be ma we na ya drinking water bo modern so be je water koda no obia no bi 0241449191 Prophetess Elizabeth Faith oni daddy Faith enron kitwa etu yade akese ahima kokobin 18 ni wa wa yere hwa ehwe sasaburo na ankawo dem ho ayamukuro sasaburo yade bia apone apostle amane wudi wabo wasa enkoda ntese wa busumi be pia na dani ayale sem diabetes ni nua pressure faith eno na kofa stroke ne ba no faith wose nya dro bebre ketua bi na total chekremase wo yade na tu ebedwane so tuo mu nkrante aku junction takrade anaji police station bogo so American house tuada kopeme me da ne ye adwuma kumase wa hema kokoben pacho fre doctor e was 0244 583859 and 0275 mama faith express group me kwa boche ne ye Canada Ghana nye de US yenko France UK Germany New Zealand US debi ya mu twa kwan so obi age obi sika oso de mbetu kwan obi age msika nyina
we need passport ye di wa dance ya kire wa na ye no kretru so medical call so ko je ntete akoya ITS any TOEFL any ni nuanom je mat ni nyina no obeboa wo 0249000448 ya papa chas what ye ye chia kwa kosom Boris B and nam papa fie BBC me patcho nyenwan bia keke akokọ de den oh we na bo de mere Boris B ne nan na obenya ko nam papa krameduane nyina ye tombi e bo no so e kama kremoni akum ayefro eye wo kana pacho na wonu obusuya Bantama High Street Sawanse Market Boku Trading SG Mo Shebo Edi Junction pacho fa number ne to hu behia wo debi 0544444453 Ghana Growth Pejuma ye Ejuma okrom pacho pejuma Springboard ne Mastercard TVET ne for pipa Sanu Juma de sua so ejuma na ebebo 0308 255 Judgment o sino ma judgment no enye koye examination onu bon o sene keka o se wa be show blessing e de na esie me pa cho to kro dem pro polish no obesi gold sisi gold ana obesi diamond ni na obesi amawon o se wa be me na twetwe akom kama na ma wano e pepepe na what make kisi Kumasi Abripo Junction yawo total filling station wachi Techiman yawo ho enkran ena kofuridua 0559139582 ana 0598405674 TI ME tie nyasem ketwa say malaria bebi nom wonu mo na mo ni pedua no na oni pedua no so biadi entuntum time HH and sawati agu ba na obe ma na no 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 be sasa ya di ni 02441766 obo e ba medical research center adwa to adomanu ya na fifre fu ne ye wo abeti ehwan ukoto dwedi eda so ni yi obo wio wo ye adwuma kakra bia na wa na wutie wo ya akoma bo kinkiki woni tutu stroke nti onemo tutu na akoba wakade diabetes yesu kidney no hawa bem adwa to preka se powder gunkwemu na no umoja awie no na beba ne pebi na no 0249761508 Dawood Herbal Clinic papa yi wa bendodo Dawood Herbal Clinic Dawood me pacho hospital kesia diabetes pressure stroke kuro ya dai aponi aposu na 360 di yes ya den sakabro 360 pebi no udi twi ya to ha no wada no na ko hospital Dawood ointment na ya die bia Dawood 360 capsules eno de wo nom 360 capsules na wo nom de atu sasabro no kwasem ene wapopo wiwo usisi uji onwanye na Dawood ointment no so editwi wo kon kwasem usisi ba bia ya wo ja fa twi ho wo do ho na obeda ya waje so kraba hospital 0241 244 012 and 0244 886 437 divo tetema my lady na yakasa che mema ye be idi atuni my lady ayi me woluma bi ka so che wose se ofia be fo ye wa wose ma apew bi na ato apew enieme bi wo ho no mo a ye ne ana ye de ehwurem ye mema ba sa wo se ye utuni fu se do ne ya de je me tuni fu ba se obi wo no mo a otunu fu da se de na na obi ka kire wo no afutuo de eye ba ye ne yankasa ana no me lady wo ka se mi se aho kire ba ana wo ha betu wa wo hia so jani ai dai bonaso etoda ni pedua no se wo dwene daache e man de obefo se man de omabu obefa ya bebu abaso ya be mu award se de okuta award ya e ma bebre hia wei na wankasa wo daache wunyini na wunya 40-50 years no sa ta bi de nyame nku o e de na beto wo ya mfa homa nto be memu a wo be kotapoma sa ta mu no wakono de ye betua wo etinye se ebu abaso se wa jimu award e ma pewo ana woni jima ho timbu atopa uso se de atopa de betemabu obi no mo so timbu atopa ba wo nyini no dwene dachi se wo dachi no ebesi usen minimo bi o skapa enso de sisi ontimi no ba nantene yire twafo na chi o skapa di o si so de o yeye no ana aka ho di o si so no dua odua ye no ana aka ho eti odua ni ye beboa wo odua ni ye a beboa wo Yesu ni de wo mo obi a wo ma yenya de boyefo na momu yi wadwe se obesa kira Yesu beje wo
so about to form my 1 year award because to mbupa na wankasa what asa check wankasa odachi what you to say eh etimi pa media ko yanti minya 40 years ya edie ne be yamin abaya kasa asem wei ni deformative so radio so ye ka wankasa obema no bo ho baye wo mane woduro e pai kura na woduro paya na mu bia 50 years ko bia onye benya bema ene nada na wo unya 40 years na so obema ne go ana osisi eloko a obenya oba nada nti wankasa tenase enye delivery bia na se deliver bia de ebebo se hireba de bi sit down na think say bia me kro no me koyie ana me koyie o na bebo me amu abaso enyina so me bema wa abrante bi o se ne bema wo sa ana na no de betena hanom a wo de ko wo pa wo pa ni mo se obi pa na se ma bobo ye ni atwa kohye mu no emani ye no mo da no wo hunu tumi a ye no mo de o ba wadua se ba na wo hyada ne ho ofe no ge wo de ne ho ofe minka kwa no osame ofiefo bayifo ene ye piepia okosa omunya ohwe e de se abrante wo se so na kotomoto wana ofia bayifo sa contract ye no ni asembio wankasa be wu ye friend se wankasa be wu eti wankasa nanti ya me se se champo kra kasa aburo yi wankasa ana be yale nso nyam na meto ama wo wana wato ama ho because wo sia baba na so body wo kuntu se ye nnuanem kramofo na wo fi hadia see na no ani abrese de wo ye ne ye no na se kire se oh judge my lady wada uruma se ba bia do se ma nka bia nche na nyeye ba so do agi no chi se obekọ danim dia ye baba madam na ko France wo no masam wa amna ko o se my lady wo se amafo ogina Facebook for inya number adwaman yes enne me ko mi hu bida eka nru a o kasa no ana obi atese memma se do mdom yomba ma no eda Facebook ri YouTube say so person me da 200 500 me be ma ne wa enu nko ne da ai eso frema na me ka se bia man ko aba se die memma so tima gigi no mo be ma no de da mo sire ho etu opagya no gina ho no mo a na o ya abere wa na se bia o ya ketense na wo ba ne mo bia wo nya sa be ma na wa fa phone na o ne dia no na o kasa no na obi frɛ me kasa asem kyerɛ me memma so asate ye bi na ye memma de ye problem oba ni problem o oba wonya 50 years obetimi ni be ma da na o be ma so eti memma no mu gina sa ne ma tonton mu be ma no masa eduro ndi obenum onu obade beda woni baji woni be han o be fili o be ka kire ho se wi ma woni yi ma dwino matoka akwama but cheko dachi no ba na wonim se wa wini na wo bua no saba na be kwakofo wo yonko be ma e da be so de ma bla osisi aloko o na otiri be bom otiri betie eti mema ye nwini ye dachi ye mu abaso minka chese to aso na ye ne mo to da dwine wo dachi ye kwa yi ebedum le bi no na wankase bi kwa na wo fie wo se kwa na wo beton ana bi ajapade bu beton de kobo nsi ho ban wo be ya malady enye yie eti miss bra wada uruma dwine da chwate ne po baba ko enne ntrase ne jai de wo ye na ba de enne wo petazia baba de wajai ene wonyai malady wada uruma wonyai ebebo no ankasa me da se bebre apel ti ese no oba na ne na wo no ana no ana oh se ade ni ho ono so ana wo ni ho davi ana no nsense binti ama se ye interview se menkwa na mete ba wonkwa na wo na menkwa na meda be na otwime nu ko wo so media unni bi ya me ene na wo betire mu wa na nipa na o 3 days bi ontimi no watumi kobo boso me mu wa ti se de wa na wa to wo ase na tuni ge debe se oba bie no obetu akasa ne ge no se obi ni ho opa mu fantum no wait ma fla akasa ne boy ni me no me chana de na do de phone ma ono so ne jai on ko be efi December no mo ban na oni jai yo ba wa nyene phone so debe ade che wa de na birthday no to che nenye me birthday atopa no mu a fachai ya semu ema bi tumi kokoboka na benka tachie ni mu makobu atopa konya mu bafu na wo ba bi di kaya chechire ne de a na ye nkwase adwuma pa enti apel
Bese utu emabunufo. Mami, my ye be my son in my brother. But said them father air can say me daching. And now it's not a journey maybe who felt daching on. Because me when he said the father can be a time will come on. Said the okay say best if they I did to bear me moon. Emergency go my hospital. I could power any more any be. I will team. Sir, and I'm younger some brother penny but last year I am VSS. On crowd when you be by pneumonia and tea. Ya any be. So no, me brand banana fans me back. And no crana a can bet him more. Yeah, mammy, said no. Said the man is you corner. Oh, so show me here. Me jide me be okay. Nah, me husband said I'm okay. We yet deliverance as him. Counseling. Foot was near my nasi. I catch him was me jide. And yet, Degamias. But they say you didn't Bontino. Ebe unu say the same and me ma they say ofa oba how many yeah bad time say na ofa oba no be share oh ebro was me ayade aso say oda bibi anyo yo meba amishira ate petrol bi epono na ma ho edusa ba me sha waba capsules mami koko osi mo nuro we are brantie we are babawa we are mami koko osi wo bra edusa won trembo osi nhwew e ma wo soso onyina wo naso ne kwasem ye na edusa spice drink enra o ma num bie ne keka se kama papalamina kama mo amudu ko num bie no na Linda kreka so ndi wanum bi da ko yi pa o de prekese ne ntia ne akakaduro ene garlic ne wo natural adwuma ti se immune booster no na fe edu samala help uti di india se malaria ointment no to betwetwe ni pedua na ma ho ato ye wo magazine macro inside go filling station one kind La Paz eben Las Palmas ene sunyan so eni susu gold ne de enum hye o ma mu ba bi eto no bi abo ubenya bi 05 001101115 Lawson Herbal delay man capsules bomode ne ko Dr. Delay Dr. Lawson was a mema being minimum I'm sorry Simba African business will be Yali Chobema Otedu anything in so Ojon say ya Dr. Lawson so no agene to America sada o nemu saya de so sisi no bema waten kate na wonka sa wo malaria brayo breo kutapo mano Dr. Lawson Lawson no pabowra mo ke 0248619999 International Power Praise Chapel. Come on. International Power Praise Chapel. Kevin. Aha. And that's one. Prophet Kingsley Jensen. And yasem ketua. Bible no kwafo. Ehwehwemu hu hia. Ehwehwemu hia. Adwuma me pese me ye no. Edi na damanim. Na me kwabuchi. Awade a me kro no. Edi na damanim. Akwantu a me tu. Edi na damanim. Ana adwuma yi. Fie wa me kro. Edi na damanim. Asase me kutu. Adwuma me kutu. Edi na damanim. Prophet Kingsley no. Wo be dada me ana ewodo kan ko wonfa Bible no kwafo enfeli da da bi wonfa hwehwem ko hwemi die mu wonfa emawo nti besame brother no ye kan na na brampa eye anopa no ngotwe kopema wia premto bre efiada ya sori ochina anyasem ketoa enwumre no nsia kopema enwumre no ngotwe afa kwasiada no pano ngotwe kopem du ba ko anopa ye was fantastic Jericho ye Bengoy filling station wa ena Prophet Kingsley Jensen Bible no kwafo adehye am won kransa ya am frɛ no oba ho kwasiada ebe na wotwe obeba adoma yenwa nanim etimu ntwen no na de dam anim omna mehwem na wonfa emam na ye ayidi apawdie krai se ma ne hwemu se efifie ana ono anakono na ja so asakrenti ye de asi friend 0243999796 na 0500550796
550-222. Prophet Kingsley no. Leicester Ghana. Amoasie. Yes. Me pacho. Lady Bia. Oba. Extra long. Everyday. Omuni man ya kama. Etiko baby. Ne famu. Na ngu wani mwase. Amoasie. Ebe ye. Ne sisi wani. Dank Natural Health Care. Me ko pechi number 2. Odi nuro be me ko hospital. Dank Fight. Ne makwa mena sisi bi pedua na mame. Vino. Dank Antima X. Ni wonuro. Dank Gastro Care ni Vitamin. Dank Procare. Ya wapechi number 2. Ya be City Life Hybrid School. Wow. Dank inu padie. Babia. Efidie no so be gina so ahwe babia de ne hye kra. Woni die papa. O de adura kan 0244017556. Abusuafo mumie line ntum simanum. Ye wi a na give us a trance. Na ye be yasamun. Ye nyina ye mfensua de 055193193548931931 enra sane yesi ye no TV ni je ne ho kakra ntinu padodo na antimi that's on be ho Facebook ni YouTube so na de bibia da na kwam kama 055193193548931931 na ye nyina ye ntutu ye hofo ye ma ye ninko ye ma ne ho mrante ne mabawa mamo manamfo empiapia mo enkonko ha mo bibi hawa enipa ni bi ni nkomo hello aba paudi Mbacho good afternoon. Just to the mind flow. Yenti we mani mu asase pa. Mbacho bi ni ade mane de make maka. Ai kabie. Mbacho oyo no ye nani na oye sana ye fie wa. Sawa ho. Yo yati. Adin shira. 2. Yo. Nti so betimi abaso bi 055493193054893191 na ebeya semi asesre awere ho otimi anya kokuduru abepem akande misenya waje no hello Good afternoon. Mpato mwana moye program no. Hello. Mpato mwana moye program no. Hello. Jinaso. True. Hello. Yeah, good afternoon. Afternoon, din baby akase free. Mpato din besi ekaka. Yo Brian Tiwe. Oh, okay. Abanja na odi betu ja ni be mo kakra. Yo. Aha, ma papa tu ja ni system. Na nyeme de no na mpota. Na ni dia ni yanko pando na kakra no be kwado no. Yo. Ente ofidu kakra me ba ma ni se one thing get the bit ni aye. On to sinajin to give you our no hello. Hello, good afternoon. Afternoon, mami ate say odin baby akase free. Yenti o. Nkomo na da fa na misra mo ma efu ade de. Hello, good afternoon. Afternoon, say odin baby akase free. But actually make a free to chile. Bro no be na so no ye. But actually me we yo yenti we. Yo, wadaro ma. Asema Emilia de aba me ya sankesi ta. Na minimum bia, mini ankasa. E trend masturbation. Nti ade bi ho no mo a eye. Ono ani nua. E trend masturbation. Nti asankesi pa nti e fa na se ye kinefo no. Yen san pass of phone san gulu so ye mo mpaye man because ade bi ho no mo a ye ko no ho na mfam no me san ye no ho mfam so to aka ho. Bedamase. Yes, yeah, that's a pa be me na nya mishra. Hello, good afternoon. Afternoon, sir. Odin baby akase free. But Yenti we. But why? because
Abrantian. Aye. That is no Who problem no be? Also Adama. hey. Ada won so ma asem ukun. Let me talk. Man. Yo nyabotre ye pick o number why? Apeke. Yo, Diana Bob pick so say. Hello. Hello. Oba pagina ye odin baby akasa free. Good afternoon. Afternoon din baby akasa free. But we are saying you're a capacity day. Yo ma jo ain't you. Me but I ran here now. What can you go on can no need die. Don't want it. I say give extra say. 22 no sorry. Meba. Ode wa be bro frank akasia na wo bekeka. Yo. If you bako. Ba jo nyam yadum na mo nso e. Ni abema o. I say me odi ma ne dia. Ono dia wo mu no no. E me di ntia na waka ne mpabum. Yo. Anano dia mu ni hu adura obi odi ma obi jai. Ye ni bia yes wa ye wa adwen say wunni. Yo. Okay. Yeah, how intino. Ebeko yo. An empire bon kakran. No cre. Me metanase from the experience. Okay. Yeah, we do certain level where one show on swan meditate ya untimi. E man no say any man mu we brɛ. Yeah, brɛ. E man samo. Pa. Hey, dia draw no. Hasi kakra kra me ba no. Enye easy. TV su kakra ba. Wo mo de sound. Enye easy no kra na make am. Kasey, hey, any hey. Yeah, man, Abijama ni ebe no wo no ka kire wo. Aham fam bra Sompa Asanteman Ajatum 93.1 live on Sompa television. Na moti enka say dia na ye den chia mu enham efrequentia for penny or no another give us about center ano Dr. Solomon Kwabi. Na osi emisa se obi ampom etesen na se mompom enya rest assured se ye ni dwumadie no enwie na Nyankopon enso enam ye nso na onso wetimi enya wayaresa. Entene ene oba bedi enkomo sima edu enso afa enioma hodo a ekoso woni padua ni ma enkoyie na ho behia so benya adura eye krogen na wetime de adi wudwuma se de bia meka de bia meka se give us enya aduro no nko a na ye ton aduro no de ama on na ye kyo enioma hodo a we ya emmoa ni padua na wonso betwon ho ede afi ho na yenu ahodo no ma ewo dwa so give us GC mixture na for give us GC capsules no to infections ahodo nyina de afi ho give us P capsules na for give us core capsules and so eboa na fe wo sisimu amama nyina na wo ye bema ama omema yon so atimi agina brand na bona won I think I offer an aboa and so amano abashro na fe give us herbal mixture and so serve as immune booster na afia no so atimi aboa na ene join us malaria na fever tuning na say e de afi ho no mti bia na utie me otika mo enche bia na wosi fom ana se kasafidi ana se kasamu no enya wodea enche bia na o sore afi ho obefre na enioma amabobo so tia wei won so woni en adi nkomo se wo ohaw ni bi dada woni en ebedi nkomo number no say WhatsApp number nti betime the voice memo ana simple WhatsApp message aba na bibia ha obia fa enieme amabobo su ya me ba be cheche mu kakra me na si ase no na woni en adi nkomo on 0543 222 470 0543 222 470 na when yen edi dwuma wo fry ade sempany4 and so ebejo so yen hya se emfa give us herbal mixture eboa to malaria sene typhoid any join the free ni pede ni gnamu na enam say nei eye enwuma hodo bebrani ntimi mbobo ebiso na last time na me kan on network biso na me kan wa ha say World Health Organization we asiko batan a wonum hewi asa pomode ho nsam so e de ababetu dwase typhoid emwa no as of 2019 estimated 1 million and a wonum eyare e de free eye typhoid emwa na e de ben emu na afibia nso enipa 110,000 enam so ewu free typhoid emwa wani mu ti de bia meka se me ho behia se obema wo sense of urgency because obi ho no ma se owo HIV a ho ne se ano de ne beko intin attention ni seriousness no wode ni nyina akoso badonya malaria join the so when so we dey anya yare bia there be we a data a common Google search ebema wa de ben wohu na obi kra be ka se typhoid mo wa no ekwan ben so na fa so eba bacteria be a friend one salmonella typhi wonom
ena omo ede eye typhoid yarea no de ben eba na baby a eya na outbreak ye ka say outbreak a te say 2020 enya de friend say covid-19 yare bi eye an outbreak a wi ase ekon te say covid-19 ba ya no ebetimi apase possibly other yare ahodo bi nso be de ben ebeda ne ho adia wonya de ben unim nti ana wabomoden na wahye no nso na salmonella typhi hefa kra na obehu am we outbreak every honoma eya de say insu a yen treaty na ye contaminated a enya no eno obetimi enya bi e de afri honom wo de ano to nchen a aduane nso eno so ye contaminated ade so obetimi enya eye salmonella typhi muawa ema wonya typhoid muawa ne bi ananse mpo typhoid yare ne bi e de afri honom ti de bia no de ana ye kan sese aduane mpo na wo de asi honom na oba be kan hye a obeka ne hye na aben ananse mpo atimi ahiti kama sanso na mpo de ono ano obebo modern na wanwa ne yie enya so beka se komodeme intino disease wa na tese tiawa wa de ben wasoye intino se okọ utie me na owo how we bia obefre na oni na di nkoma bia wanya malaria wontimi endedi typhoid the more one be ha wako hospitals ahodwa wunya ho pomasibra friend on 0543 222 470 0543 222 470 na wonen enso edi dwumana bibia konkan edi amount na se winya eye typhoid emmoawa bi ayefre won se salmonella typhi bia ede be mpokra na be ma hu se wenya mun se typhoid ne malaria aya na enso symptoms no anase de ma hu se wenya yare ni bi no aya na esese na typhoid de no ade se ye wo de ye critical obrani beka se de ase ehu pa na ye wo de ase ewo form nti won hyeda mfa wa adwen de ben koso de ewo form ni bi ye se obo be sha ase se efunu afen so benya de fe ne se abdominal pains ekọ sabio woyem aha ase honom kakra no afen so nya de fe ne se constipation diarrhea ka ho bi mo na nte kakra bi na wabre wonya headache prolonged fever to say the wenya malaria fever and we de ewo form sanso na afi de very critical pan so yes wontimi pay attention to environment any passetenem intade bia anka obetimi aya na so be conform to na waye no bon se wontimi to say the answer why hyper we one of the critical ones as se emmo wani bi ba woni padua mu na wan sha se o so ano a eno so betimi emboa ebema woni padua sam na simple ho den sam enso timi abafom nti utie yen wanya yare bi obefre yen na woni en edi nkomo on 0543 222 470 0543 222 470 na woni en enso edi dwuma na wosanso ye no afri honoma aside insu a eho ente a mmoawa ne bebetimi abamane ye ne nuane no sanso na afese me wo bia metimi a transmit de ama ofoforo itise bia sabio makọ ajanan na bia magana ne bia ka ba bia na sa medwonso na okọ every bathroom anasa washroom na wahohoro nsa yi na sa wode wonsa ekoso ba bia eye sabio ajanan anasa impodonso wa possibly ade so betimi enya na World Health Organization akoso de atoja se ebibemem hanum se de yare na wa hapa santo na afi South Asia ebiman hodo na de yenim bebrebe by South Asia no yeni bia na obi enimbi ya wo ma bi te sa Sri Lanka Cambodia, Samson afia what Malaysia, Pakistan, into we are Ghana and I say, oh, Kohonom, and I say, what are Kohonomoba, not Washon Hu Now, Samson give us about mixture a boost immune system. Immune system, no, and a yes soldiers, and as a chef, what air who doing now. A sounds ready, a friend is identification or recognition of infection. To say, be and say, April, Bosomia, a chairman, say, I will be. Anyame na me bosomi ne masaba umi system ne yemra yare a abapen ese eba biema entimi identifying at the bank enko entene obenje give us herbal mixture na won so we dey edi dwuma na bibia ko fine and so at the amount to be frame on 0543 222 470 0543 222 470 Say WhatsApp number internal unya number na odia ne se obe WhatsApp yen na afeye so betimi ade ben adwo so kwan pa be fa so abe nom adro ni na ye be tro sanso na afi herbal shops de titru and afi chemical shops ahodo nyina sa wokọ na se ye ka tro se ye ma adro fofora etese give us about mixture eni kwan sa we ade ben wogi and am se ye boka na ye nrupa de ama se ne ye be abenya value for
for your money. Give us P capsules and afi co capsules and so our honom say eboa na sebio we ye bema or mema yo and so from amaman ewo we sisimu me na wuntimi endi dwumadi a wase won so wutimi edia. Give us P capsules say honom say na ebeboa na dwumadi so an so pese wudi no watimi edi enti eyi sisimu ko ni amaman ni fi nyina no na eboa ma mema ye gina brand oba timi no bema timi no sanso na afi wana tinka and so from will be honoma obema wa bo adwuma ne saa na wabre ebasa na akwaya something which is there atenka no from oba de timi ko bema de timi eko nti wuti a obefre sanso na fe rectal dysfunction and bema bi honoma ebesore na so ntimi di dwuma de wose edi. So finally obefre on 0543 222 470 0543 222 470 na wani en edi dwuma. Viewers, that's say catch the boss of Semichiano. Why? Bishop 75. A watch time room patcho, jewelries, no home print dear, and Sheba be a craft force the crab in a biato. A betchan so the amount, dear damn say, and you Bishop away, good, silver. Ne tuton ya plot 17 05985859 Spanish 3 combined ka hwen Spanish jingle capsule sinachia ebema wo wankasa woye wanyini yezo ya abrewa ka ho Spanish garlic ne kopɛ edure bi no na ososo ni pedanya ade kutada wurafi cold bebrebe edawso halitosis ka hwen braye no maye ebe ni basa udware ana utiti hu ni nyina bowura ba bi eton no bia na koje bi 0266114111 Joycam Roofing Company Joycam me koboda so say IBA me pa choka ho Seflo ne fa number no standard so bu ase Eurota ne frɛ wo mu on boda so ama se de tie bia color coated AS150 and me naturally self cleaning properties wom no rusting no leakage 20-year warranty unyane baby babe mouth estimate and crying kaswa kumase techima sunwai temale wa boga kumase sokoba mpa me 0540125816 Joycam Roofing is also nyame pripi wasro timamensa enkan Power Specialist Herbal Hospital Dr. Eduaya Akosi Eduaya ene kasa si Edua kasa wotsi obaye no hepatitis A, B, C, D nipa kompo deni mini fatty liver nipa wo framane don't pay baby kompo fibroids kidney ami akosi Eduaya ode aduro be feyase lake busum tru medika ko hwe no station and Krakwabenya Pukiase Takrade Anaji Estate 0244544422 na yenko yenim apel yeja okwan but ye nu nwie ye bekoso ani wadi nsa wo so kopem se ye behu se wade ho kra na fe wo beto nsa frem se mama fe de menya wo ba me pese me settle down na ye nyina ya beta wachi na waye no ho ade kama why empire dey see ebebo bi ama e say wa wasi gina say obejai eno ni the most important thing ti canceling kitu bi na huhia na ya bompire ma na pire ye ba ma no ma na onu ma deda bi kra obi honhom nye se be ya e medi wachi na me hawadwen why ti eja kwan case number 2 obi bi abeka twato me fa konya so no mada bibi ase se ndo ma se medamo wana no machama no bibias ya sheda se obai abisanko computer so adwade mrade obeba no nya trans 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma je no wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketua womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a woma gidi womu pa no
sciatica and a stroke so the qua diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Why you caring? Bishop 75 Enterprise Empempradie Komadie Empetia Abakonkawa Nina Yenisisi Yehu Esebejam Emi Yenimunyam Dead Bishop 75 Enterprise dealers in all jewelries, say necklace, earrings, bracelets, anklets, watches, any space that would running in our Bishop jewels. Yenimi fritity with this from my dear dad. I want to know at song and some idea. Say your wedding rings, engagement rings, dear Pia. You want to set, and you want to bako. Bishop 75 jewelries. What's the word you are? Who is sooner? Who is Kojimo? Adibia, and Maupani Pem, one sister Rimuti. The other best show us, the other best to home, the other best to one side, the other best to night. A jewelries, dear, a Abish Kumase, Yom Room, plot 17. Adisha market at Chihuahua, Abi Plaza, a Dankesini, a Juma phone anymore. A Juana Copemenda, and a Panosia, Copemenosia, a bishop will be more open to drum with any Baku Bakunina. Say a jewelry is dear, a Bishop 75 Enterprise. Fraying 0598 585219 and 0554 304135. Bishop 75 Jewelry, Bishop 75 Enterprise. Dealers in jewelries, Bishop. Yo, Wonyame. Why you caring? Hey, middle. Nanda na wote wa wa Steve Sano. Ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your mensane me na mu twetwe no. E mo yetitriti. Mentume pon sorry. Wo na enwanwa. Enwa me fidom bae na me ka kire wo se. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3P garlic mixture. Ani 3P garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Echeyi. Natural garlic papa bi. Eni edi aye. Aha. Na madam Fukofimpo catch me say you work natural health for the bidrobi omodiaba. Your friend 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya senketwa. 3P garlic mixture. Wo ko tojo ne waposo na asori a wo complain no. Sa wonum 3P a ebe jane se hu. Edroi enya mapemfo, ema wo ma no fo. Ananse nkwada wo nyanya mfie dumienu. FDA agi edwedie nkratso yi atu. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo memu pharmaceutical shops and herbal shops for Piwak e 024-89-288-24 and 020-100-0021. Semi kwa kama semu sen ana mi raji medi. Mese em won wa say nipa nso na me di. Ko be je mi sika mi from kra mo fa bie. Eh, tin ya se kra ni o mu. Na urawe. Ura ko na sika wo di ja mi se mi fa mo dan so. Ko fo bia be mi from mo fa. Na mo nti Joy Chem Roofing Company Limited kan. Joy Chem Roofing Company Limited. Omo na for the platinum bond Japanese aluzinga. E dey ba man mu ha, ye di bodan so afanan baby a. Wo da hwese ye bodan bi so ha. Baba Joy Chem for na mo Ghana ha. Bi so mo Ghana, mo mesi na me ko chere bi jo. Joy Chem Roofing Company Limited in Chensing. Say the go down so no leakage, no rusting.